pholisa la zwa forensiki vho-Mosia vha vha si tsha ḓivha uri vha fare mini vha litshe mini musi vha tshi khou vhudziseswa dzimbudziso nga vhoramilayo. Tshitatamennde tsha vho-Ndlovu tsho sumbedzisa uri vho ṋetshedza vho-Mosia ḓiresi ya bulayo la Senzo Meyiwa la bvelela hone. Zwine zwa khou liana na vhuṱanzi he vho-Mosia vha vhuṋetshedza khothe murahu ha uri a vha ngo vhuya vha vuwa vho ṋetshedzwa vhuṱanzi nga vho-Ndlovu. And when you were testifying in this court, you said Brigadier Ndlovu did not give you the directions or the address of the crime scene. If I may rephrase my note, the address of the crime scene. That's what you said in your examination in chief. Do you remember that? Yes, that is true. And on this statement, paragraph 3, he says, I then called the member to come to the scene and I gave him the address where the scene was. Did you hear that? Vho-Mosia vho dovha hafhu vha vhudziseswa vhukuma kha zwikwamaho vhuṱanzi he vha vhuṋetshedza ha uri vho shumisana na vho-Ndlovu afho he tshiwo tsha bulayo tsha bvelela hone. Sergeant Mosia, where is the signature? Where does it say that I, as Brigadier Ndlovu, have given instructions and points to Sergeant Mosia here in this document? Where is it? Paragraph. Ndlele signature mongolo o ke le bontshang ngwana ka hara le khotla ke bopaki ba hore ke yena ang amohetse mo crime scene and ka sebetsa ile yena a nshebileng ha ke etsa tsohle ka crime scene. Fedzi vho-Mosia na bone bo vhudziseswa kha fungo ilo. In this document, the document that you have just submitted to the court, there is nowhere in that document wherein Mr. Brigadier Ndlovu made entries with his own handwriting. Ke tsamaisitse scene report ke bontsha le khotla mo ane a ngola teng. Vho-Mshololo vha khou ḓo bvela phanḓa na u vhudzisesa dzimbudziso nga ḽavhuraru u pfesesa zwinzhi malugana na vhuṱanzi ho ṋetshedzwaho nga vho-Mosia.